Weru Wikendi. Nenkethinkatho na ntune mutegeri ambirigira nwithiritwo na kiumia kiega ibwega nutuboko na kanya kugwatanira na unikiri Weru Wikendi utukuba na aru ambitagwa NTINYARI kinyo jaja nijo twikirite urito kiri nteto chietu. Antu baire kuragwa nenjogu ntere chetigania ore akari bethiritwo bakiromba nyomo iji kuthamwa kuma nteriu. Sibitari Jekim kurugurwa nyuma ya koti kurita watho bwayo kurugurwa igamba rigieta na mbere. Ntere Chirganga gutigwa mpione na amparene nyuma ya nyumba yao kuyaburu na kubatiga thinene. Spika wa mbunge kaunti ya Thaa Nithi gutarire thirikari kaunti unitengete milioni 60 cia kurikia waki wa mbunge. Anku watogeni okairi mwonanirio mathithio tukubona arua ni mwori nkome tukianjiria nteto chietu mbunge wa Ekuru kaunti ya Thaa Nithi nwe Susan Ngugi Mwindu nonoketie mwari umwe wa kurubo miaka 16 uria ai mwana na nyumene mathina ja nyuma ya uchiari kumumira kuririkana mwari uju uria arari murito wa skuru ya mariuko maingi na ari kinyari kugurwa ari no kurobu bwa nthiguru untu bura nande butumite ngina muchiari gwekirwa mpene nawe mumuguri agitana mbere guchwano nawe. Ntuku ya narua mbunge wa Ekuru kaunti ya Thaa Nithi Susan Ngugi Mwindu nombete kwamburithia sibitari kari ka miaka 16 karia karaya imwana sibitari ne ya Chuka County Referral Hospital. Community approachire mbarira mbia cia sibitari yenda ndathingatirie story ndameakana gaciarirwe 2007 gina wakana so she's 16 years na kekira 6 kawatwa na epilepsy katoka kaka kugirika lakini story ndaje korwa the true story that tikwe atemeka umasukuru angagina re fees nuka umasukuru kagurwa gonto gwetwa Kiamthanga Mariani ward kagurwa ndakino ciangawe ikigitanganya kina barabara so re bamenyekana kena condition ya epilepsy kamware bacokeria gina ariu akana kambiria kwa ajua ginira sibitare ndo bari aresire kana kena ndaya Mary 5 so as we are talking kani kare kagure na gina wakamware na ije na in-laws gina na ethe wa mugurani wanajua na ibaratora kuya gukaraitha kuraithinge mukwa mwana. Mwindu netete na mbere kwathira tayari muchiari wa mwana ujo nekiri mpene ni untu bagwitikiria na kurekeria mwana wawe kugurwa atikinyetie miaka 2 batere. So as we are talking the mother is under arrest gina no mugwate kenda miatona to skuru tutigurithagua so gina theinwe kathwana na gwatirwe na ituguswa bagina wa muthaka bagitwathira muthakari ndigwo muthaka na torokere Nairobi na tokete arita mukana kiri muthaka uri uragurite mwana ujo nure nande urikite gutoroka muthaka uri akogurite nwe ore gure Nairobi ari nero kurari kinya thungira murinyanu ankurukuru kinya kunekera ku ugitu kumuruta twina namba cia kira gintu tukamutrace mwanka watikane atweresange bura gurite mwana wa sukuru. Mwindu na thirite akajukia mwana ujo na gakenke kawe mathagune jawe na gutigira mwari ujo aguchoka sukuru na kurikiria mathomo jawe. So thaino mwana no acokire skuru ino reto kwaria ndi na twana twire 2 children in need of care and protection kana no gacokire skuru agakangina kono menyire bora atura tukureria ara mwana na mbini to bira kana ka kwenda tukugura so ginwa kana na kana no bakarie bantu amwe we are lucky that Kamarandi ina skuru so twenda kura bantu atukethera rescue center ina skuru Kamarandi rescue center ere Kamarandi primary school so mwana no akare rescue center kemenyagira mwana wakithomaga ana baskuru na bone bore twe kuringaga ripoti ndira kuri na ntwarume bakwenda kubenyangia kiwenda kenda kurigiria makarika tajaja onora ausikare onte kuwatira wenyangia bwatwana nto wonde watagira kwenyangia bwatwana child abuse no witness re nuize na no amirothire we na mwana waku no kuraithiria kigurwa ne wawe muciari ukuretero mwana wa skuru ni mukwa mwana no ria guno tikugweta bonde bethi nani pale utaona mwanaume ako na ile approach ya kwamba anataka kukutongoza
ama kukufanyia mambo ambayo hafai, huo ndio wakati mzuri wa kushtaki. Unaweza shtaki hata kwa polisi ama kwa chifu, na kwa wale wanaenda shuleni ni vizuri pia uweze kulipoti kule shuleni, ili walimu watachukua hizo hatua ziko mbele kuhakikisha kwamba that information is reaching our offices and that we shall deal with it before it even happens. Atutakire nteto ingi na ndere muthia sibitari ya Jeki Mtere Chiankobo ni rugori bubo ni nyuma yayo kuingwa wantu kuinkai kumanya na watho kumakire ministry ya ugima bobo ejete nyuma ya koti nene gutejaniria onto bobo na kuria sibitari werugurwe na yete na mbere kweja na utungata igamba regetaga na mbere agitaririo onto bobo wakiri wa sibitari Jenwe Kalpitas Mbabu augite gamba rire rekathikirwa kimya twetete sibitari je ya ingirwe nyuma ya nteto kumira ati ne kuira aje gukurukira kadi cha NHIF kumania na mbeta cheguru ire chethirito ikigitwa muthuri murioki na kurikithia Sibitari Jeki Mkobo ni mwe sibitari ria irachitire kigichanga kege mandu ya NTIF kitumenya minister ugima wa mwene Kenya ethura kiwa sibitari je ingwe a sibitari je ingwa ntuko katumba indi amona bubu muthenya wegoro koti ya Miru yethwe keja na watho ati sibitari ni thwe kirugurwa ujo ni kuringana wakiri wa sibitari je no Kalpitas Babu uraugite sibitari je itaye wakanya kuthikirwa ni kiama kia Kenya Medical Practitioners and Dentist Council bandika barua baua bakuinga license che sibitari ucho yele itikaritengwe na minister wa health au anua kuinga sibitari ucho yele ni untubwa allegations cha wamba bakuyambia cha NHIF nende sibitari ucho yele chikiruite aneri ne ontu batwirirwe mantu ya kuinga sibitari chiao patithikeri utio betwa bambithwa bone wabe na makosa na baroire chionthe betirwe ibanenkanire ende kurigara baroge ya baingire sibitari ya baingire batithikeri kana berwa no wakulalamika kana makosa ya yariko na igoro kwentu kwenjuma koti niraikirwe maratasi yetu ya ina gitumi na yatoa onde kuwa atiri baruwa ira cyo yele cyandiki cya kuinga license cya sibitari cyo yele na bura minister wa health awete sibitari kuingwa onto bukoti ne abolo ameria na onda na kuringana na wakiri Kalpitas agwete kambare regeta na mbere araba ketho bakithikiro ntariki 29 che mweri jojo odira sibitari ketho egeta na mbere na toe waonda iu ikenda tu serve ministry na tu serve kiama kiu ngite license tu ya kuwambana na bo kuri tariki 29 mweri yu wetandatu kotini miro wa high court kwitha inya ciongwa aragwite kaitega kanandi muntu onthe nombo cho tungata sibitari nezi nontunari nombite kuthwekirugurwa ndira kwina court order antu ibabati wita sibitari na bakaritwa bakundwa muthega na bakaewa services ira inge ciothe sibitari yeya na utwikulukira onde itwegine court igitari na wendi bwawe ni kuona kioto sibitari gikuonekana nontu aruga kuringana no sibitari jo temaitie najo client yokwa utima kosa wena bwa wathithitie na ebu ntwetite kotini onania ati utima kosa athithitie na koti ikathikira ntere cyo yele na namatu ino kuyibwa konanya utibu athithitie indi uratwe gamba ni koti na mukana yo koti ni yutugetira kiripotera Weru weekend beta muthuri murioki nje mukuma ntere Chiaganga county nethura kanithi ne gutarathara nyuma ya mwanki kwithia nyomba yao na kubatigankia mukeo mwanki juju jutamenyeka kaumo kaju nontu nyombe wete na kinya stima iria bombikia kuthuganiria nicho kiraretere mutino juju nera nande njeji kuromba utethi bo mwingi kenda gucokaniria uturo bwao Chiomwa kuma ntura ye kumba wandiaganga akere gicigo mbunge kia marende batigitwe bagitaraga cara ya magiri na magiri ma mbeca bobo ikumania na rumuri rwa mwanki igocho na nyomba yao na kumitigere mu
ngiumanja ndatilimanire na mwangi kiseni na ntamenya niko waumile ona bathiete kuira kwena ngai ni ambile gutethia bamba kulutwa riu gutigia twina kio na kia kulia na nguo na twele mama kwa atori na uogu na nguo totena jo akiumanja ndegwa akiuga yombe kwa yonde riu nkiumanja nderire mwanki utonyi uitirie karibu wakwata nyombe eno engi nene mwanki ai watwirire untu tutere akwa nuntu gintu second gintu tandari kairato nyomba ino jode jaina mwanki kugwekaragata gwa nkoma gitongwa kondo mwekuru wake na nkinya twana twake batigitwe batari gintu nkinya kagita kai mwanki ura gutari muntu kumenya kaumo kau twaithiria nabo baina thina ni twina kia kinene muno na itukwenda kubalombera utethio kuma kiri thirikari yetu kwambiria national government na county government ni twathurire antu na itukumenya ta national government ni thawa ina mbeca ya disaster kana endemic kasa tuyonekana riu ni nkurira wa mpwetu ana baba na ginojwa batena gya kuria na batena bantu akulala no kaba kulala kwa neighbor nkulomba ogutwelwa ndibega bala baingomba gutari batutereria na nikenda na baba kaomba kudisukuru tori bakiugaga ibaba kubagwatira na njiri ya kubarumia nguo ko banenkero raro na nkinya bya kuria barombete atongoria na nkinya endiwega kwibumeria na nkinya ko batetheria kenda baomba kwirugamia ana baba gutigi ntubena kyo ni kala kanini ndina kone kutukulejanira na ana baba nontu nani nontu ne ndakame yakwa ntire kayura na kanini kala ndina tukaleja na tontu tukulejanira kote kana kalekera tukana nguo bakaliogu no kamuntu akweja kagera gatame ukaomba gukona nekenda bakona na gya kuria mama tojo na ndamurumagia nguo eno ene ekirite ndamurumirie goro atae na nguo ria imwele na itindress ni aeneo na atae na nguo ndamurumagia eno ekirite raino ule ngiomba gukwirwa na gintu no atume tugateria family ino na kenda bagatuka bagucokwa ni thayu kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitawa Martin Mogambi Kirente toingi nandi speaker wa mbunge county ya Thaa Nithi John Babu no ugete ati thirikari county unetengete milioni 60 kenda kurikiria waki bwa mbunge county eji akiaria Babu augete mbeca iji igatetheria kurikiria waki bubu bora bwithiritwo bugita na mbere gwa kagita nontu bora bwariritwe kinya ni MCA wa Igamba Ng'ombe Njeru Ing'ara uria augete ni county wake mbunge yao iri ya mabati Paul Kabithi na chotariria Oringana na spika wa mbunge ya kaunti ya Thaa Nithi Mheshimiwa John Babu ni ati tayari thirikari nirikitie gutenga milioni 60 cia kuthirikiria wako kwa mbunge ya kaunti ino Sembure twaugire nwe tumirio kathwana nyamu na mbiritie 2013 irari spika ekirwa siasa gwatwikete akwa EACC BMP lakini kwa hali na mali bajeti ino tukwambiria Julai no yakirwe kwikare atekana ati na twigire twina chambers cietu cia assembly akathwana na hiyo tutasimamia na tutahakikisha kwamba imejengwa. MC wa Igamba Ng'ombe Mheshimiwa Njeru Ing'ara kigwata mbaru ntobo arakiaria no atheretie wandia Igamba Ng'ombe ni thiritwe itayaniritwe wakagita into kimwe we are not less people than any other people we are not tigo twetie Thaa Nithi by mistake tuli Thaa Nithi no tutio huku ni kwetu na mpaka sasa tuheshimiwe pia tupe municipality akathwa leo we yanke nyoka municipality akathwa na i municipality yagitukugurugurite baba ino china nyuma chionde lakini ndio tuliambiria kwariria ati twenjage mabuku barabara tukarutambia chieto kenda tutikana de kwa gya manya mwera mathiko it is very unfortunate shame koterere ara ye kurutwa kurukirona speaking kumwana ye kamura mati matathi memekire thokoniera itumirite 127 million waka wanatokatara chuma wa chuma ebati kwa ebati na imabati magirwe na mwathoni ukariwende na ntubagakara guba kenda giatu kure kuruka inainaga imambura makuringirira muthia mututigi Wilfred Mugambi nturania mutino muthenya kwemthi pambura marama kuimba imbere twintongore kathumba ario mujumbo Tharaka Gitonga Murugara turukirie budget yari na biuria bingi muno na bire wone ende tuyantu baugie bero bukare ogoti muno bukarutha bubu ngi
lakini mwira gintu kimwe budget ine thiete kuninta imbecha kiri thirikari kagita katharaka wetia kagita katharaka nithi wetia ikagita katwina kwendi ugu. Now we will not go begging. We are going to demand what is rightfully due to the people of Tharaka, Igamba Ng'ombe, Chuka, Mara, Tharaka Nithi County. Mojumbe mwekuru kauntini ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Ngowa Mwindu akirikithia na mibango nkutho ya gukiria Gamba Ng'ombe. Gamba Ng'ombe either etuike constituency yaragirwo ta constituency keringalwe na Tharaka na acha Tharaka chiaragirwo nonto utimbo kulikana Gamba Ng'ombe liomo ni tofauti na gukungi. Akathwa na municipality nothing. Tuga Kinyamura county nituike county and quarter ikathwa na nothing. Lazima turundi tena. Ita tokara na MCA wenu na MP wenu tochoke tumenye Gamba Ng'ombe titababa ange ibaradi kwa kauli moja waokerwe na kwa vyovyote vile bakinyaba kinyite. Ikagitani wa gukiri siasa Susan yatareretie affirmative action ndaburiende muko gukia mwekorekiaga titonganga ruko uchurubu ya kuganda ndambire tembithia kwa bwega bwaba bware makie bwakunda gita baba kunywa bomweria banywe twakinyara bukamenya nakae Harameru County itiraugire ni mama wakinyoba uga ni mama abotana wonga bio ora harwagira giti kia mujumbe wa Tharaka kiri kithurano ikuruku Mheshimiwa Kabishani no akitumira kagita gaka kuririkania tongoria ba county ya Tharaka Nithi kuigwa bena orumwe kiri urutingo gibwao inakuja kwa watu wa Tharaka Nithi anto baba kawata na njano kwa tawombeka baka dio bisini sionde twaka tutwe ko kanti go sionde abu boti kwenda ogubiwe kwa gibun kauga naka mwana wetu orokenda gite orokenda gwetia bweguru muthari meni etie no kabio bokariata moto tiki mugambi akaririkano na nkoro ya gukiria mugongo nkiripotera uru wikendi kumanturania mutino beto wa Paul gwa kabithe. Nyuma ya mwekuru kugia mwana ambiragiria kumenyerwa ori ugwa kagita kabime bitantatu indi kagita gaka no kare daktari na gutarire njira cha kumenyera mwekuru uju kenda mwana omba kinyawe kugia thiria mwiri. Tukiendelea na mathomo metu ma guria daktari emunthi tukathoma kithomo gukonia umenyeri bwa mwekuru arikia kugia na mwana na ino nio twitaga postnatal care. Umenyeri bwa mwekuru arikia kugia na mwana bwambagiria woriorera mwana arikia kuma bukaendelea mwanka rira akegua athiria biumia bithanthatu nyuma ya kugia na mwana. Kwa unyo period tuga postnatal na inuria umenye bwo muthe bwejaga kagita gaku butwetaga postnatal care. Period ya 6 weeks demono yongereke ukaya kwithira mwekuru akugia na mwana na ena problems enacho pengine operation kilonda gitirora bwega kana pengine kwithina ari nacio na still bime bithanthatu bikuthira na still na thina in kun postnatal care no yendere kinya up to 3 months. Itujerea mwekuru na mwana nega gwe na ira twitaga antenatal care. Na also mwekuru mbere atiragia na mwana kwina ira twitaga prenatal care. Dato wena tukwaria mantuma postnatal care ni continuation tu ya umenyeri bwo mwekuru ewe nabu kumana ndira ambirie mbere atiragia na mwana mwanka yule ari nanda na endelea arikia kugia nanda ku umenyeri bwo tuweta postnatal care a continuation of the care. Ibora endelea in postnatal care tuwa tukimenyera mwekuru na mwana
ariome ya mwekuru. Kwa postnatal care ni umenyeri bwa mwekuru na mwana arikia guciarwa. Imbi nonto umenyeri bwa mwekuru arikia kuya na mwana bwita kwa burio. Itwije ramwekuru arikia kuya na mwana omba kwigwa athi through normal delivery labor agya na mwana njira kawaida kana omba kwigwa akiruthirwa operation. Na rira agya na mwana njira kawaida omba kwigwa atemetwe ira twita episiotomy kana omba kwigwa atambukete rira mwana akiwa tuka ku sustain tears da ikewe kinindi agwakiwa ikendekana atumwa na omba kurigeria that bleeding. Na rira mwekuru arikia kuya na mwana na bwirite gukara sibitari mwanka normal delivery to at least ntuwimwe, that is 24 hours. Negwere nkuruki ya 24 hours ukaya kuya kwena any complications either ari na cyo kuma mbere ni mbere ati ya nan riru ari nanda kandiru akoya na mwana kutuka kuya na complications no akare more than the 24 hours. Lakini ukaya kwithirwa atiena any complication after normal delivery no enuke after 24 hours riru akathingatirwa later as per the schedule ira tukiariria ya postnatal care. Nkatho cia mwanya kirigo mutegereta na mbere kurumira Weru Wikendi nchokerete nyume kagite gate kuraja na ntonkuru kiu kebebe mutambo. Lisha Milk ni iria rietu kuma Meru rithondeketwo ni ataramu ba kuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria rietu ria Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira njeku chai bugakenera buri amwe na muno riri na rigu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ria gukara ntuku 90 na kwa guti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ria Lisha Milk wigo mwanya. Gura iria ria Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiriaritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwi nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Bwaga mutegeri gwitana mbere kurumira nteto cietu tugicokera Kristo ni bori cie kwithirwa bakimenya ira bwega batigatonye mitego ni ndini ciorongo akiaria bishop wa kanisa SCK Diocese mbere Moses Masaba augite kanisa ni batere kwirutaniria kumenyera Kristo na kubonia njira ya uma rugendo ni kienda kwebukana na ndini iri itiagiria.
Bishop wa kanitha wa ACK Diocese ya Mbere niwe Moses Masamba ni uratara a Kristo kwithema na mathomo ma avunjia aria marathomithia mathomo ma kuvinga na guta andu. Mamwe ma mavunjio tamama ni makurega gutwara ciana cukuru, kurega kuthi thibitari mundu ari murwaru, wana amwe kurega kuria makiragirirwa uturo wa tene na tene. Ni tuonete na tukaigwa TV na tukaigwa radio ri tukona andu amwe ni maravengeka ni mawetekio gukaumana na gikuo gukaumaga ni makuga mate kuthoma ka mate gwika maundu mana ati Jesũ no guka maundu mau monthe ni tuonete ni makureta mivenga mingi na kanitha tutiagirwa ni gukira nikio tukuga twakiumia twerekerete tukaumagaraga nundu miceni ni twagirwa kumagaria uboro uria ungamenya kawama ogateithia andu kuma mokombo ri mama maratonywa kana magetonya. Guku Masamba akiugaga kanitha uri na wira wa kuvesana kithomo kiria kiama na kiria kiri thiini wa kirikaniro wa vamwe na gutara andu iguru uria muturire mwega uria urakenia Ngai. Ugakorwo na ciikaro cia kwaraniria iri cietagwa counseling ni tondu ni tuonete andu mengi mena ma stress kana mena depressions na cia kumatara kuria mangitetheka ona vamwe na kwaraniria na anake tuona andu metwara matonye torevire tukimavwera tukimavunjiria aniguo kumatara uria ukira kwina njira cia kuthiria no kira kina vata ni twije kigo gia Ngai ni kigaruraga mundu. Na varia aciari maraurwo kumenyerera makiria ciana ciao kuona acio nio mavingikaga nevenya makiria riria matukana na andu ama wetekio ngurani mari cukuru wana kana mucii. No ni tuonete ciaoka imwe itikuvata kumenyeka ini ciekarate aciari menyerera ni ciana ona community menyerera ciana tondu ciana icio monthe ni ciana ruci nio magatutongoria nio magatutungata riu mangivengeka utoro wetu na wao nugareta mathina. Ni aragia miario ino ari thiini wa kathindro ya ACK mwena wa Ciakago kuria kurai na mathomo ma utarani kuri ikundi ngurani cia Kristo. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Ndawa cia mbogita ni gintu kionekete gutabarikia kirinthu kimbithe kunthe nthigurune kumania na untu bobo mutumire wa kanisa imwe Ntereche Muringene Gembe Central nejete amwe na Kristo bakaniseu na gweka maromba ja kurombera untu bobo na kinya utongeria bwa nthiguru mutumire Mate Munene wa kanisa Jesus Prophecy Church augite utumiri bwa mbogita ni bonekete gutabarikia muno Ntereu na kinya miru yonthe akiwa nikyo gitumi pabanganite maromba jaja na nare urite kinya ngere bamiru kwijamwe na kugwatanira kenda ntubagunika na bwana matunda jotongeria. Dennis Mugende nowe na report ije. Bali na Jesu ibakurugaruga na ikyo basemenie bali ndomba cia Ngai kanisani ya Jesus Prophecy Muringene Gembe Central batongere tue ne kiroria Mate Munene kurombera thiri na ngwataniro kuonekana kiri atongeria bakaunti ya Meru na Kenya iri yonthe. Rekeria yetu tuite kuromba nonto bwa community yetu turombe nonto bwa county yetu ya Meru. Nonto in fact last year tuonete mantura yethirite yekarika nkiambiria ara tuendene county jora kwithirite kwina mikushano na and then in fact last year turonere kinya na area assembly MCAs bakiwa itukwenda kumaruka nonto membi nonto bwa muchara na mantu zangi tukaigwa kuri tutikuona kanya utio kinyira ngavana tukona nkucharije yu rimwe ke in our county rimwe county yetu mbokoreta bwega. It's part of our prayer kana ni junji kimwe kya maromba jetu. Itukurombore kirini untu bathina eu ya sauti tukathingatira ripoti una gukuretera iyo kirinte toinge chietu chia Ithatu tugitana mbere na toinge na thirikari county ya Meru ni uritwa kwigika na kugwata mbaru bie wa kirinthu kimbithi bubu ni njira imwe ya kuthiria na kurwa na utumiri bwa mbogita untu burabonekete kuingia muno kiri ana baba na onde thirikari itetheretia chiari kinyaboni boritie kwithura bari akwina na bao na kubataraga bagikura kenda kurwa na mutugo jo muthuku. Marin Karuge na Chio Tariria.
ya njira imwe ya utira nduki mbithini cia thulite buru na witonye miang'oni ya kinthiguru muno kira utumiri mwa dawa cia mbogita atongeria mwanya ni bakuria thirikari ya kaunti ya Meru utira ni bakonokia nduki mbithi na ukirie obira batharimi nabio nikenda ukirie muturire yo bakiaria kiathone kio ruoribo ikuria muyuthi umwe na rietwa Masikendi kuma Maua Nyasa kaunti yumbo tutethia na studio ira imba kwithira very equipped na ina kinya producer kenda at least ana baraba yetu baina talent cio ntuitona nthingi na inya nthe weye tu ya Kenya ntu baraba ina support na bauthetherwa bakirita ndwimbo cio na ndwimbo ira cia bandika kiromba thirikari ya county ni rikane andiki ba mauku no ntu andiki ba mauku ke Meru county twithira twi very few lakini kiwiki bakira kite competition so nkiromba thirikari yetu tutetheri batu andiki ba mauku batuikire inya industry in Meru County ira tukombo semani yandiki ba mauku twakurita yewa bietu ni okaita karasi ari kinyabo bauretwe ni bethro bariri thokire nabo na utira ni bo batetheria ukirie wa birabe nabio nikenda bantu baitumikire muongo tukoromba aciari baraba ina bathirite cukuru babatethie kugwatana na baraba na talent ta kinamasi no tugutata na au nturende ukiuga gote kuona ngugi untu butumba gutethia lakini okagwata na baraba ina talent na bukorania amwe talent ira akumira ya kuona kinya capital ya gutoma wethere kuokio na mbaca ciaku na bangi baraba kumya baina talent bona inya tongeria boibo support antu baraba ina youth baina talent bakaumba kwithira bakiwirirwa kukuria talent iracio na ukira na witoria kire antu batina ibo kwa hivyo ni birankuromba kankubaira nonto ya mutongeria itwetete kwiyana njira nyingi muno sebra tumba wakikisha tukumenya talent iriku youth wenzetu benacio na mubaire itwiyite obatethia na njira ya kubuithia micemanio ya talent search kenda tumenya kuona kethira imona fulani kana imuntu fulani muyuthi fulani atharimi na into kiriku muthia ni batarite nduki mbithi uciabania na ikundi bibie bira biumba kwangaratanio turobo na buru bekire muno kithomo nonto nionkake njira ira yumba ukire muturire yo na bakantu bakwirirwa ni muongo can encourage my fellow young youth ni basi omina kuthoma batasikumania mantu ya nthiguru ya kunywa bangi kumakenda wase kulebya na mantu ange yateagirite kenda bambo kinyanto yankinyite tukwendika renji ana baraba bandukisha bamasi batigana mantu ya orevi na mantu ya ndawa cia kubathukia baritangugi ira chomba kubatethia na bakathera barantu ba fainda na arua na ntukuira ingi ciejete nkiripotera Weru Wikendi kuma Maua Betao Marion Karugi wa KINYUA Ekurunti gwa Meru ni bejete amwe kienda gukungwira ntukwije bakiaria bari muchine jo mutindo ekuru baba ni bajoketie kanya gaka gwekanira inya na kinya kuria barabate gwatanirite nabo kwija amwe kienda gukirania ntukwije ya ekuru anti gwa nthiguru ne yonthe irari goro indi baja Meru ba mikungwira ntukwenarwa kikundi cha wajane ambacho tulianzisha mwaka wa 2018 tukaanza safari kama wajane kwa sababu tulitambua ya kwamba tulihitaji kusaidika. Wengi wetu tumepitia mambo mazito na changamoto za ujane. Kaunti Meru tutirimane baria ekuru ntigwa nikenda tukomba kwaraniria tucokanirie migambo tucoke twithire turi na nyanto bakutwira uria tubati cope na maisha yetu nikenda tukaigwa turi no rito na turi kuroba ucienda kawaida ja baria bangi itwithirite twi na ntuku njega na tanapu yekuru ni ukari ndongi sana. Tukawa pia na mawakili na wakatusaidia sana kuelewa ya kwamba kama mwananchi tuko na haki ya kurithi mali za bwana zetu ambao waliaga bila kuteswa na bila kudhurumiwa. Ekuru na arua bali na kugwirwa nonto ba kuthoma manto amainge muno kuma daktari wa biongo ba kuthoma manto amainge muno kuma kire mawakiri ba kuthoma manto amainge muno kuma kinya ke bishop na bangiria bangi babainge muno babomba gutwarira muthenya na arua sana na imetupea tumaini tena kuendelea na maisha sababu kuna wengi sana walikuwa wanaona wakifiliwa hapo ndio mwisho ya maisha. Na nde message kire kurubara batomba ukinyaja na ne kuruntigwa tuli na ntumerie kubera iba interact na baraba kimbere ukinyane kenda bakomba kumenya imbio yongo twatinda kwa enlightened nikenda kinywa atiga atigirwa nyuma nonto kambuge ekuru narwo bakumya bena rights
inyinge mono na ibanga mwanene na bara bangi ko batebati kuwa bakimena ato Anto bairene batete otoro nyuma ya mpithukiro enjogu ntere chatigania bobwejete onde akari bethireto bagetetani kuingia kwa nyomo ijina winyange bureirete tentereu umwe wa antu baba ethirwo agitoturo rukire nyuma ya gukinyangwa ni njogu na unge akinyangwa mathea-ini jatha mugwanja na gukinyo sibitari nire akwire akari bantereu na ndi nibonanite muthuro jo munene bakiuria rwangirwa kumenyera nyomo ni rurwa KWS kuchingira kienda kubebukania na mpanga ije mukirimithika na cio kinya Wakaita nende akaribando anda tietiania ibaithirite bakithetera winyangia burabu ithirite bukiretwa injohu na nende nyumo ini itemete ntamerenge na njire kura kuruba ilebo kurubo ati akilikithie kare chibu obori John Mamira tuzo ndivindi muze kurera akurikia utamoyoka kulukira Joe na in fact tu potesa antu muno ne idea location yako kulukira Joe na itukua tukuroba officers wa KWS ba ilele what is happening around this place tu maropa ya mwanya ba to baringira in case kwa that when this elephant ichumete na hapa kichulke ya vile na kuna muntu njowi kuria mno itumbra wananchi wakinge Charlie na nyatu tu comment tu vera ndu finally iyo makosa icho kwithia bamwe bakari nende bawete ibanwete imekarie nju kure into biao na inya kura endo bao bakiromba rwangiro karia bwa nyumotie kithaka otiere ibokarie into biao mutha wite tekuna tuluku bura mutauna tuluku tokurua rukire ira tamanene jui mwire wa irio wa wote jiene nyo jamura na njo icio kari njo kithumba ikumite kwa ruru cie ya cia mukirimania no ntwati uciene njo imwe yengana niwe mwanka yarikia no mura ende jo ni tutangikiti ku muno kinyang'ambe itikona uturira no ntu mwanka thai ng'ambe kairenja na njo itumite ng'ambe irianja na tintu kwimwe irare tobia kulle tunge atura twarerwe rya mwaka muthiru rengi nende tirenge ikoya ikora muntu note antu baba koyukia batura baduto kamiria nyimo iko batu kaba tuengerera nyimo kuikamberia kinyo tothiria goto ina twana tonini na twina ng'ambe ino rethi twena gukithagene ke ni ate tukomba kuriana nyimo ibatu kontuko na kuringana na MCA Muthara Aurelio Murangeri winya dami kubwithwa kaongo eke ya kwithirete ailwe njo wichi ukua na chi kwa na ara conservancy kana icho ukua na ibati kuria antu betu batiumba kunywa rui kana ikareta mathara yangi nyaiku uke akwithira kuungia bati ukua te muntu injo nio ibati ukua next antu ba KWS benda kuata abara bakaura anjo ibe bangwate ndo ambere nuntu ni antu ba muthara ndo amirite na utiro twaitikiria njo chiura antu betu njo ira tukona ku inyoke akwithira imebwe yoba yeri ya nuntu batu yaga tware muibira bire yanjo tweta kuria kirira kiabira bire yanjo na tunataka KWS ijue sisi ndovu wenye tutapata hapa kabla ya watu wengine wetu tutaziwa kwanza. Murangeri wete kinyare anto baraura wana into biao kuinyangwa otema reiba ithaira bakiona every other time miunde eriwa but bira tubwitha kiai kulilia maratasi ya KWS ya compensation no te muntu a compensate inyomwe icho kuina memba betu bakuma maburwa be kuona KWS itu baria ibetere kotine na be wita kotine bachinde yamba na KWS yero barie lakini KWS no ntute kwenda kuria ni retere ni reikirie kesi uringi apiro that means KWS itina bo turia oge agudri bari na bo turia dira betere bero ikoti bature ibabati kuria antu bau betere kotine kenda bari wa into bio bira biarirwe tuina antu bauliliria maratas ya kuma last year but one unini ngwa mweri ULA mweri Ithatu 2022 ndena meri antu ba KWS ndena mana antu betu ba agriculture ba county form je ulelwa na baitachio kinyaru ari turi ote muntu ona thiringe compensation kuma KWS na bo bauria babura process ninda batu endere I process tukare kana batu ibira twandite me ote wanda eta wete KWS imurumie bia kuria twanda kenda tuketha na betu ote wathoma ithumbi achanjo
ana betu bathoma ithuibia kurebira twanda na ng'ombe itu kurithia na thai ende ya thai motha na tutharimite na mbura inya wa ita mindene ira mingi thai dua yuntu adua rio aitira mindene mingi kinyangi nju utibio bitiere so antu bai bai kinto bio ibo bai chifaide nju batu tutiche faide nju Kiripotera Weru TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika. Akariba nture muthangene aboge Tais Ward benagia kugwirirwa nyuma yabo gukujira njira yinyingi ira chirugurire ya mbere nture neuna kinya imwira bakuga chiriga kwenjo miaka 23 na wakiari MC wetura riri uria ugite na maragita jathato jaraja kunja njira ward neu ni kaumukangwa taniro yawe na gavana wa Meru na Kawira Mwangaza gwijite aja ujukiri barabara eje njireje rindene aboge Tais jona ndimbi ngujite kuona ora mirandi yakwa gwita na mbere na inkugwirwa sana no ntule utha iji thirikari yetu county government ya Meru tutongeretwe ingavana wetu ura twendete muno na tutethetie kabisa na nandi thai ngugi kuoneka na ntere jionthe ja barabara ebu kuona aja ujo ibarabara etenjwa kaire mianka 23 na naru ari ande ja inya resident bara area yakwa eje itagwa muthangene ibagwiritwe muno no ntu bakuona kiragita the first time na ntu baba kweri bakugwirwa muno no ntu njireje ikamatete njai nyingi sana na ina miunde minene sana ire kuleta irio bibinge kabisa na ikia tu minarua ndi MCA wao ndauga no mwanka tuje tubarugurire njireje no ntu ntureje yonde irari landlocked na tukauga asante sana ngavana wetu no ntu machini to kuona aja ketha toka twethera twike mwana ngavana tutumba uritaniria ngugi itu mukatha ngavana igwa tukwa appreciate kabisa na area yakwa ya aboge Tais mwanka na arua imbombete kurugura njira emwe ngurukia njira inyanya na no mbetete mbere nte kunogoka njira jionthe ire itaringithirwe thaiji they are being worked on thainde na tractor Ithatu ire barabara mwanya na ndi na mantu baboge Tais bagakena kuringa na mantu ura jetite kigwa nganiri bwega muno kwithira mwesimi agitwenjera njira igitarira nande no tugitira mantu ja mega ya tutagitirwo kimianke mingi thiri ikwithira kwina mianko 20 njiri cia twitomba kwenjwa na arua njira cia gwetu cionthe icirenjwo ikithondekagwo na cikiagiraga buru njira itu ira jiurite na guntu kwa gutungi kwithira kwina njira mwanka thaijire ku wela tena aja side ya mauru wake anjiritie kulima barogo na alia kira tunakyo na ari kugwirwo kune mono ntu bwango gira mwesimo arunduranira utwitera mono yaite tenjira ira tukwinjira mono yakajira kangi tukithaka na rogo to nyanja kajira kauntoni ya tractor tonyete lakini nombete ogategera na itwenjeri bwega kiuga ni nkatho muno kiri ngavana wetu onda Kawira Mwangaza no ntu bakwithwa mantu jale enderete kuthithia mwanketha ari ya tarana thithwa ontu ndigoro yombirwe mantu ja mega mantu ya tutarana kerio tukona thaizi kwaria uma thai tukona mendereo ja mwesimi waro nithuranira no tugitira ntu abo agirite no ntu bobo thongi na twiromba endereo ugo tugitira bobo ega magita jonthe gita riu ria were onthe atu tukomba kumugwata mbaru ura kende tugitira mantu ja mega ugo tugitira thaizi na ndikuri na wirigiro bwa kariba kithaene kithetu wodine ya maua kuma mndene jure batwire kireju boni kumanya ne tware MC wa korotwa kuma ntereu nwe Ruth Kananu uria nkuruki eje tena kubatethia kuigwatira transformer ntura eje iraturaga mundu ne batina stima na kari baruga boni bra tumeta bagatigwa nyuma bokatha kiwiti na mbere Kiri gateitiri mabisa bastima ba kambuni ya Kenya Power ne bakuonekana bakigwatire ni transformer nturene ya kithaene kithetu wandini ya mawe Gembe South ontobo wiriti akari mono na bagacokia nkatho kiri MC wa Koroto Ruth Kananu ikwithirwa kibatungatira na mukana bagatuma kiri obisi ya mubunge John Paul Mwirigi atigi kuga gukurukira kibawe niwe atungatite ndegwika ithikira thiri na gukemenyekana gatio iciere njau unia kware manto ya stima ya uma ikana no de kwandikitha su kana no toratere na kinya ntoba aritete ni bawe kana no toratere stima ko twina 100% kana no toratere stima tinjon po enyere ba kunjon po muntra wa contract wengwa na komya no mwete ngwe
ikananu mwete ngoti John 4 irugendo rwa stima izi akariba rya thira bambirirwe ni MC Kananu otene bakumumenyithia thina iria bagukurukira ikwagia stima ambia na kinya kubojoriria form abaretera makingi waya na nandi transformer untu bali na wirigiro Weru bukathara ruwa mono gukurukira we tanite na stima ina Kananu wewe ngwa ote muntu ngendo ari atati asioni kuma tukianjĩrĩria wĩti antu ibandre tukianjĩrĩria wĩti antu taito ndins ndibulegetici intobio Kananu no yera ala bamwerie bamuone itora kuromba miaka nenda miaka rundi toina umabwante Kananu urete stima umabwangai uri moyo weta we wikacia alongo cianto ai ni John Paul Kananu stima icha Kananu i na no twitie yonta tetete na bomwage na ruare ka entore ya kithaene tukugwa tuwiritwe o tuta Weru arenge maisha yetu kabisa nonto batwe kuma tutwire tutona muntu unge wa ututhikira mantone ya stima ne Kananu ruare transforme kweya na stima ibukone nyabwengo isiekeri na ntukwire yere araura eye to twetie maratasi ya yonta toyolera cia batu itwamwirere oke yo twenjo no tutura kwenjo na nene bange atwira batu atotwenjo stima ikeya no tegete kya kwenda tutethie freely na ni maruare na tutethie tote kuona stima ote kuona transformer ruare kweya ko bange barabakuwa nebo baretete ibareke orongo na anto ibairitane kwaracia uma ruare anto bakethaene bondo tote kumenya stima iji Kananu wekirete na gutire nkanja anto bakethaene ni uma gate buo Dennis Mugendi Weru Wikendi ntulene kithaene kithetu wandini ya maua Igembe South County ya Meru. Philip Kigen na masiku ambaye ni bwachindi banduro chelewa cha mwaka jojororo nirukuchiri tianto nkrokia ngiri mwe para bonde barutanirite kiruru na rotite na mbere entere chelewa county ne Meru. Kigen achindi teruru rwa kilomita 80 na ijiri nyuma yawe kuri kendene ya mathajairi ndeke 19 na sekondi 6 niaria achindi ba mukirite mbecha baribari no tubaumbani bwao Kevin Kimathi gatwecho na njira indiko antu kuma Kenya na thiguru na ingi mwanya ciao me antu nkulukia ngiri more mana yeli bashumrite kiruru rwa kilomita mwanya rwa mwaka yorora kuthiriri tulewa Conservancy County neje ya Meru na kiruru Mr. Philip Kigen wakurwa miaka 37 na masiku ambaye baba tuikite asindi bana na baruru mwaka yu ntere ishelewa ya Ruo 10th edition ya lewa safari marathon. Naitwa masiku ambaye natoka Kapsabet training nafanya Kapsabet lakini nyumbani ndio ilikuwa Marakwe nakimbia 42 kilometers. Hiyo ni race yangu. Nashukuru Mungu kwa sababu si kwa uwezo wangu. Pili nilikuwa nimejiandaa vilivyo na kumshinda Peter Wahome. Hata yeye ni mshindi pia kwa sababu kila mtu alikuwa amepiga mazoezi. Alikuwa amejiandalia ile wa marathon. Na ile wa marathon ni mbio mzuri ya kujiandaa kuenda kukimbia nje. Na kulingana na baba kibangane na nduro inge mwanya Kenya na ndinge siaome. Najiandaa kwa race ya from October. Naenda race ya October from October naenda Germany race ya Germany. Yeah. Leo ilikuwa mzuri, barabara ilikuwa safi, isipokuwa kulikuwa majoggers walikuwa wengi ile kuwaondokea kwa njia. So ilikuwa challenge pia. Lakini ni wapi umepata changamoto kubwa sana kwa hiyo barabara leo? Kulikuwa na mlima huko. Kuko na mlima kubwa sana pande ile ya juu. So ukizunguka ukipiga hesabu unaenda uzunguke mara 2 inakuwa ngumu sana. Lakini ni ile kujitia morali. Na abuni ati mushindi ombere akugunikana gina kangiria na rimore 50 kiriari na inyaru menaro baile akugunikana gina kangi 80 na obathatu ngiri 60. Juzi nilikuwa Lins. Kiripotera Weru Wikendi kumabori mbeta wa Kevin Kimathi.
MC wa ward ya Bothogochi Central Douglas Mutea rungurwa gikundi kia Mutea Foundation na mbirite michetho ward-ini wire njira ya gukiria biewa kirindu kimbithi michetho ije ni kwirigirwa guchetherwa kunthe ndene ward yu ontu burake ariugite kwa batethia kumenya iweo bia nthu kimbithi na kuba gwatambaru kenda kubikuria kinyankuruke. Ase ni MC wa Bothogochi Central Ward Douglas Mutea na niwe mutongeri wa Mutea Foundation gikundi kiria kithirite kibangania mubira jo maguru jura jo kamberia ntuku ya rojo na narua noka kugunaga atongeria batimu mwanya na mibira ya gucetha tuga tuchemania ni kenda to make sure every team ekuona mubira jo kwamberia football tournament yeje ambere mukari wa Bothogochi gatigati tubangite mantu jani kenda tumba gwitana beto thinene nyinge kana tumba otetheria yuthi beto omba kuma muno ndawa ne chakurebia kingi kiri Mutea na ugite wekire akuthithia niye wa kwenda kugwata kiri bewije mono wandine ya wekenda mbeweje komba gushukiria na kwenda kwira meru yonde that Bothogochi Central ikethwa is the best kiko produce talent mono inya cha mubira na tuthekire rau tugatonyinya ki our girls nikena tumenya bongo kuba support kenda tumba kuba kuriria talent uchiao inkwira akali bonde ba Bothogochi gatigati rira timu ekwe kwethwa ichetha tafadhali let us support these young boys mudiene kirimbe wire gunikite tithankiro cio cia nkatho bakiuga muchetho jojo kabatetheria kugwatanira na kurona na ndawa shambogita gatigati kao tournament by the way ni umbite gututethia tu vijana itwepukikite mantu ja maingi no ntu batu ja young boys tukwigwa kuna tournament ya Mutea ndakajio ndira chokere kienine ningunde na wetu kioma ayuthi betu basoka biere na batigana nyamya ndarati teka wainda ibaba ngiba kurukite ndi tugona mantu jangitaja itoko mkowin gikombe giki tukona jaka ituibangite bia kutosha train as a coach indira choka platform ira nga shine yani na achedi baranga nga trainer lakini ukethwa te si Mutea no te tina kuna tournament yewe inafasi nene egukiria talent cia vijana ira mingi ithukaga nontu bwa kwithira referee baratu na bon ground-ini bati train to bwega ka batina basic bati kumenya kurefithia mubira so nara tutinda training teams jira chichi ya Central bakagura achethi kuma ome itutho twina achethi babo Central kenda tomba ku identify talent ira twina cio na ingwete kiana babe to ba supported baketho nyabongo bakiomba kuendelea na mbere na to produce a strong team ekuma Bothogochi Central nikenda tomba okura yana beto aira bochetha football batekaura ire nturene agi tukathithia team ire kethirwa ikiendereaga na mbere ire kethirwa igi compete in other leagues at least by the end of the league to twina the best players kuma wandine ya Bothogochi Central gicigo mbunge kia Central Imenti nkiripoti ratito cia Weru Wikendi riakwa rietwa ni Mutungi Kare. Timu ya Shabana FC ni gwatirite pointi Ithatu cia gitumi nyuma ya guchinda timu ya Darajani Gogo yuri ngoro Ithatu gwa kibugu kiri michetho ya FKF raundi ya 35. Muthejantu sona njira ndi kuingi na njira yenkinyaniru ni wona chari ngatha 3:30 ibwaga nontupa kuona kanya kugwatanira na oni tana mbere gukenera mibango ya Weru TV mbetagwa NTINYARI kinywa mwana niro mathivyo o kari morin kome.